Pakistan tana entlak na thok tuan manchun zom zela National Investigation Agency NIA te chuan voin khan CRPF mi le sa motiram ja ta chu Pakistan intelligence te hna thuruk then khata rol ruk tin an man le ta entlak na hi kumsang ni som ni pathuma tang khan athok trana ramven himna chungchanga amu theyang tok te chu Pakistan hna hian alohan petrin ani ome moti hi New Delhi a manin thuzo fia me kalani hemi ma hian Gujarata health worker Sadev Singh Gohila chu Pakistan agent meche pakhat hna thuaril chon thina wangin man haloni to boka an khole chevela BSF le Indian Navy te chungchang chu kumsang ni somni pathuma tang khan Pakistan hna hian alo shal to thin nia pune hebaka hian Gohila hian kumin kumtir khan sim card chu Pakistan agent hna hian ral boka OTP rilin Pakistan chuan a number hi huachapatan an mang thina tun hnaya enthak mana hian cheng sing level adong ten mu chuaka Pakistan hian India rama enthlatu an nei fo maya engtin nge mo an lakkhawm thin chu ti hi tun truma hian ibi chiang don te ang Pakistan hian enthlatu hi social media tangtein andap kwal na sa hlea honi trap panti mai thin nei kha hemi chungchang kan soima hian an embassy kaltanga enthlatu an lak dan hi tun hnaya soi chua tharania ram khat palai danina khoi phak lo chu rem changa lain enthlatu lakkhawm na tan an mang thin ti mu chuane New Delhi Pakistan High Commission Office a khwan visa boipui tu bi kanoma hei hi Pakistan Intelligence ISI 10 enthlatu an lakkhawm na mun pui chu nia an ram palai anga in chalte visa officer anga in chalte in an mani ron pantu te chu ISI mi le sa te hian an lo boipui thina tu hinge enthlatu ta na man tangkai theyang ti te kha an lo en masak ber ania Pakistan kultura visa deal tu te hi atlang puin har satna an lo siam deuh nge ya chumi document chu ron thelut le ro ti chang an neya a then phei chu imingin sim card ron tinung la I ron thelu don nia ten te ya ngai to chiang vak lo te bum le blackmail thei tur te chuan an thelut mai zel boka chumi te chu enthlatu tan hian an hmang tangkai zui ta thrina ne India Crime Branch laminan soidanin Pakistan Visa Department athok te hi Pakistan Intelligence Officer PIO hanitlang puya heng PIO te hian visa rondil tu zinga zuwa mom de wanomem tingun takin an lo thli thlai thrina abikin ramri hnaya tanga ron kal te chu anen thangun zuala anlak tur zinga hian information poimo pethei tura an thria te chu an vengun zual tinan soyane sim card in dila tang hian enthlatu ni tura in doina a in tranta tila adik berome an pek du chuan bel chunga sanga an ngai thrina enthlatu atan an mang tolem lawani poin India sim card an nei theya a hlu hrim hrim to chubaka chuan Pakistan a lu phalna visan dilna hian harsat na chi hrang hrangan siama chuta tang chuan tunge chhutzui tlak ti kha anjir chiang le thrina chubaka chuan visa deal tu te si hnipna lai an zong thin boka sim card thelu du te phei hi chu thildanga po bum thei turan ngaya enthlatu tan thlem chua an harsalo tura an ruat boka ISI hna hian a chhut zui chiang tiin an hrilta thina ne ISI lam hian thiam tak mai in atulani chuan suman toktara vauna turan nei phei chuan chu an hmang tangkai ta thina enthlatu ta na laklu na an thok zui vele ta thina ne hetiang an laklu pakha chu vur zuarania kumsani somni pahnia khan Pakistan tlo turin visa siam tir avatuma PIO agent te chuan harsat na an lo siam saka anhuwa poisa le visa toktarin anhena hian phutan nei zui ngal zata imingin sim card panga ron ngai tuala sim pahni mangin WhatsApp tinungla chungte chu chengsa nga in kan lo leisakang che antia ani tan chuan chengsa nga hi a hlutlat an soyang hian atita a WhatsApp chu Pakistan atangin aron mang to dai in thup na te rin hel kai lo tura thu in thon na ba ka inen thak na man ro tang kaya tan an mang zui ta ne
Hebaka hian hevur zuar hi poisa hloin mun thanga India sipai te in khuarna mun antlo tira anom na lai dik takte thalak le video lak theite rel tlan dan chungchang te lak tirin intelligence ne na hian athon thin boka rel kai hnoi bik phei hi chu lawom deuh takane firfiak faratula gorian India rama lian tham taka rel chet sual tir atumna nen khan ain kung kaya hei hian sipai le firfiak te in kung kaina thuk zia alan tire anti hial thinane Pakistan tana enthlatu zongtu PIO te hi anche na kim chang hrema sela police te tan han hlin a har sa hle thunga High Commission huam chunga anche na wangin vaman ngot thei anilawa ram khat palai man theilo na dan khan a huam ve tlatani an hlin to te po High Commission pon lamane kumsan hi somhnia khan ania Pakistan High Commission hung pon atangin visa officer pani abi thusaina le tahir khanate anron chuaka enthlatu atana anlak to nian hriat te atangin le kha anron lamdona police te chuan anlo mana an patni hian ISI mi le sa ten ni ti hriat chuanin India chuan Pakistana athon kir lene kumsan hi som paruk khan Delhi police te chuan visa officer tho memu taktara chu ISI officer ani tian chui chuaka Maseram khat palai ham thatna wangin anman thei talawa India mi athural pui pahni te ro chu anman thunga hemitrum hian India chuan PIO tamzok chu Pakistan lama anno kirpha nge ne ram pakhat palai ham thatna hnuaya anom pialama hian ale lama anin thunzom dan hi an thup thiam ve riawa chuwangin India intelligence te chuan abu pui hi an la khor chuak tak tak theilo nia soi thrinane tunhaya Pakistan tana enthlatu YouTuber an man hnuwa khan High Commission kaltlanga enthlatu anzon khom dan hi soi chua tharane hebaka hian social media mangai na sem chua mangin enthlatu hi Pakistan chuan lakkhawm thina a hlotling viau mai India thuruk tam tak chu hemi mang hian a hriat thei pha nuala hemi konga anen thlatu tholok tak mai chu sejal kapur tia hriat hi anitawme mechi angin social media ain lantira mi paniem pakhata in antamem thilni thei vekane social media mangai na semkwal manga en thlak na phei hi chu a hi mangreng viau Pakistan atangin anthok vek theya sejal kapur po hian Facebook account asiamin ami biak pote computer hack sakdan athiam rewa mi somko pariat veljet chuan apoi khoina hi antuara chungzinga chuan Indian Army Air Force Navy paramilitary force le state police ami te antel noka kumsa ni le sompanga tanga sang ni le sompariata khan Rajasthan Madhya Pradesh Punjab le Uttar Pradesh te achatrina anre chuwa khar kopmai sejal hi a Facebook account atanga landan chuan UK a thlona company a thokania Facebook kaltlang hian India thuruk thren khat hrethei turchin te avape pop thina ka video le thalak ten mudu chuan tin link ka thona chutatang chuan computer virus athe dara chu hacknan an mangtang kai le ta thina ne athuruk chuazinga hian India missile cher chua BrahMos chungchang potela kumsan ni le sompariat khan BrahMos yamlama an senior system missile project engineer Nissan Tagarwala sejali poi khoina tuar tu zinga pakhat tan mana chutatang chuan hen thlatu chungchang hi riat chua anita chau nge an chuina tangin thren khat chu thalak le video baka inbiakna turbik software install turin anti thrina inglena chuan hei hi inbiakna tana kan man beralom tin computer virus chu software angina thona uninstall chuan computer virus naranin amutheilawa IPS address somni panga chuang nen thlunzomin khoya tanga thunun nge ti riata hare memboka computer a lu to chuan email lut le chuak te until download le ti te document te azong kwal thina agarwala tangphei hi chuan thuruk poimo tak tak aru chuak nuwa lome agarwal hi BrahMos Aerospace Limited a thokania napeng hranga an hotu niin mi som level kai hroi phachin ngat khania thiamna lamani se yang scientist award te po alodong to sejal hian thlona company a thok turin agarwal hi soma chutatranga inbum chuak chune
mangai na semkwal manga anbum chua pakhat pe hi chu Indian Foreign Service nga tane kumsang hile som khan Madhuri Gupta chu he honi trap pantia hian anlo ok chat to firfiakten Mumbai an beina wanga rampani te boruak chiatlai takha neya India intelligence te chuan thudeng khong takmai andongtlat Islamabad Indian High Commissioner Pakistan enthlatu en phumru ti thu hi neya Arukin Intelligence Bureau te chuan enthlatu zon chuan ha hi anthoka rinhlel kai lo taktur Madhuri Gupta hi anthur chuak tanal maya High Commissioner hian Second Secretary na achel nge ne Madhuri hian Urdu thiam hlea Sufi hlashrilte angaina memboka Omzia chuan Pakistan namzia rang atui chil hle tinani chu Intelligence te hian Madhuri hi anlaman mai du lova Anrin helna diknge yem ti fiaturin anin thazui phota IB baka hian ro lampo anin rolve boka Anrin helna dikem ti fiaturin Madhuri nena hian information diklawan peya chu chuin ISI atanga anthudonna an information diklo pek chu aron lang tanal maya Madhuri hian ISI te nena thuril thin ngei ti hairual ani talawane Sark Summit New Delhi nei tur chuan lamin Madhuri hin ko hoa kumsang ni som April ni som ni pakhata khan an manta ISI te nena athuril hi alian tham khop mai Pakistana India Intelligence ti velte ne Madhuri po hi mangai na toktarin Pakistan agent pakhatin athlem thluwa thupoi mole thuruk te aril zui ta thrina he agent hi nei turin Islama in lea Istanbul omadu thute asoi hial thrina ne enthlatu hui khongkwanga hian mangai na mamo tak India rama anlo omnual Pakistan chuan amang tangkai ta chat zel mai ne Madhuri hi thiam lo chantirania achung thurel na high court ta aking leta mase thutluk na ma kumsang ni somni pakata khan athi san ta thung honi trap kai noya hian Madhuri Guptai chanchin hi soichua zinga atil deuh nge ya tunhaya enthlatu an manatangin henu chanchin bok hi aron langthar le nge ne